alyain na di napalabas, kaya't kun atsika ket malipatak nupay sika ti umuna ngayat ken nakarik naak iti kinadamsa nu amum lakma o biyaku sakbay anagdatan kadya kuman pinaalilaw balikas mo paspasig nga upaw ket awan na tungpal kadagiti karkarip panawin itanim kan ken lagi panawinin sugat ket agluit awan pasag mo puso ken nakem baro nga ayat inakun sa pulen nukas bilang agsublikan tu kaniyak di kan awaten awanin panagayat ko di kan kayat makita pa'y tasabidong kan iti napalabas. Amum lakma o biyaku sakbay anagdatan kadya kuma pinaalilaw balikas mo paspasig nga ubaw ket awan na tungpal kadagiti karkarim panawin itanim kan ken lagi agsublikan tu kaniyak di kan awaten awanin panagayat ko di kan kayat makita pa'y tasabidong kan iti napalabas panawin itanim kan ken lagi